بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي مسلمانات بزمان حضرت عمر دا باجارك العراق هبو ناوی حمص بو، ملتوی ده پر گازنوکی بو، دائما شکایتا مزنی خود کرن، مکتوبش حضرت عمر دشیاندن دگو والی منقن جمت خوازن تو والی مدگیش بکه دب حضرت عمر گو ازه چاوا گازنی وی باجاری حال کم. صحابی کی پیغمبر مهبو ناوی عمیر بن سعد بو. حضرت عمر گولا انجق اف صحابی حمسه اداره بکه وجد بی عمیر بن سعد لسوری اردی قمتانی بو. حضرت عمر مکتوب اگجر شیان گوهر مدینه پیشتی گوهات مدینه گوهر اولندرماوی چکر گو ارتق توالی حمسه هر الویدره والیتی جملت حمسه ربکا دبی او جهات حمسه دبی ملت لفده هفدیل جامعه پور المش کرن دورا خطبک جوار خوند گو گلی مسلمانا گو اسلام وکا قلعکیا وکا قلعک ساغلم و دیریه ساغلم. اسلام وکا قلعه ساغلما، هم قلعه ساغلما هم دیریه ساغلما. ایگو اسلام قلعه چیه؟ گو عدالتا و دیریه چیه؟ گو حق و حقیقتا. وقتی دا آخا اسلام دا عدالت هبه و حق حقوق هبه و حیات پر خوش به. اما وقتی گو جناب مسلمانتی عدالت و حق و حقوق درکت ویچاخی حکم اسلام نامنه او باجار او بلده خراد به و گو گلی مسلمانا گو گرک مزنه کیجی سرت بن گو یعنی سرتی نب معنا لیدان خرابی نباشی ظلمه گو سرت بونا آمرا بعدالتها. وقتی گو انسانا تشتكر قالك او امر نقبنا دا عدالت بجي بيني يعني جلوما لا امي نترسي نبي ولا جوزهالو بكم ويخد حقيم دا خبر دي قالك عدالت بجي بيني وحقي كي تشبه وي حقي بديوا. وقتي جو امر كله بكي لوي باجاري لوي مملكتي وي حضور تشبه وي خوشي تشبه دبي دورا چو والي لكي دبي قدر اكتفا نچو بچقا انساني قنجو باش هبون لفدان هفدي و وقتي گو زكاتا مسلمانا دان هف ورگيا مسلمانا دان هف دبي بواسطة و شوراي او ياردم و او خير و او زكاة و او ورگي لملت بلاد كر دبي سالتي و چو دبي تكسكي شكايت نشان دا مدينة هر کس جي ممنون بو لمعلومة وی زمانی جي هر باجار هنك زكاة هنك ورگي دشيان مدينة. حضرت عمر سالك تيفا چو ميزان گو عمير بن سعد رضي الله عنه نه زكاة شيان ديا نه ورگي شيان ديا شپلنميش بو گو عجب اواليه ملور چت که مكتوب اگجر شيان گوار مدينة. وقتی گو عمير بن سعد مكتوبة حضرت عمر ديت دبي كتر ريدا وچو مدينة وجه عراق حتى مدينة بياچو يعني اولي اسلاميا هوقاسي تركا دنيا كريا هوقاسي خدمتا انسانا كريا دبي جبو خود تشتك نخوستيا دبي دائما ماليوي تركيوي دبو يعني تبسكا كوي هبو مسينا كوي هبو خوارناوي گو كاربه مثلا بخارا بينه دبي تجاري طمايا دنياي دبي في صحابي نكريا. وقتي گو هاتيه مدينه حضرت عمر چعف لي كريا ميزا اندي گو سريوي پوراوي تفتو زيدا مايا جليوي كفنوكن ودحالكي شپرزديا پوراوي دريج بويا گو يا عمر افچ حالته تنخوشي گو يا امير المؤمنين گولا تشتكي متنا الصفا ساغلامم ايگو تبچهاتي ويدره گولا سپيا هاتم يا گو ما دوهك تنبوت لي سوار بي گولاش بيت المالا حمسه كسكي نگولا ويدوه ببا لي سوار ببا مجي نخوست
جد به حضرت عمر گو ما تشتك خورا آنية تفرگي زكاة آنية مدينة قولا يا أمير المؤمنين گو بمتشدا هفدي من المسلمان فقير ويدي بلا كرن متشتك نا آني مدينة دبي حضرت عمر جي ممنون ما ايگو تمام گوزه جاره کدی گورولندر ما تا چکم جاره کدی هر والیتیا خلوه دره بکا چونکی انسان ویده دیمه کشتا ممنونن کسا کی شکایتک جمره یاز نکریا دبی جاره گو یا امیر المؤمنین گولا از هوا والیتیت کم توی جاره اشیاندم مگوره واخو خلاص کر تمساعده بده ازه هر ما گنده خو گنده کی مدینه لوه دره ازش خور حیاتا خو مشینم دبي حضرت عمر جيرجو تمام هرش خورا لقندي خو حياته خب مشينا جد بحضرت عمر دائما والي خد خصنا تعقيبات دا بيشتي قدرك تفتشو دبي باكرة معمورة كي خوا نافي حارس بو جوهرة قندي عمير بن سعد الحالي ميزين بميفاني وي اگر جتشتن دزيبن ومثلا حياتك زنجين بمشينه ورا مدينة دروماوي جمرة بيجا وهكا تميزن حقا حياتك فقير بمشينة 100 دينار دايدا قوفينا بديدا وجد بأب معمور هاتا قندي عمير بن سعد بو ميواني وي قبرا تشكوي قولا اج مدينة ما قو ما خليفة چاوايا قولا باشا شكش خديرا قو ما عدالة دمشينة قو اري ولا عدالة دمشينة قو يا ربي شكش ترى حمش ترى بي قو أمير المؤمنين بعدالته حكمتك دبي أو معمور سير رجال مالاوي مايا هالرود بقرصك ناني جيد دايدا دبي رجال سسيا يكي قندي قوتا وي معموري تابي وي ناس ناكن دبي قيمة فانا قو حيرا بسا أفسير رجال المالا عمير بن سعدي قو والله شخو نانكي واي روجي نانكي بشخورة بيدت كن يعني مالي واتنا فقير شپرزنا قوين آني جدنا تا افيرو سي روجا او بيركا خو برچينا قو هكا تيم ميوانداري الوي قندي دوام كي ورا مالا ما وقتی قوي زلاميولو قوت دبي معمور هات و او كيسكي دينارا زيرا 100 زير داني بر عمير بن سعد قو افتشيا قو هدية خليفة حضرت عمر اشترى شيان ديا دبي قوز ناخوازم احتياجيان بيتنا دبي جهندرو بيركاوي غازي كرغو تدعوا چتكي قو احتياجيه مزعفن هكا تشخورا خرچ ناكجي لقوند فقير زعفن و پرابده فقيرا چما تقريد وقريني بيشتي قولو قوت دبي راش توازي را و او معمور جود چو هاتا با حضرت عمر دبي دجهد عمير بن سعد او براولو جو ايرميش كرن و بلقوند كيجان فقير هنا شيان نوام عليه فقير شخورا خرچ نكرن دبي معمور هاتا با حضرت عمر رضي الله عنه قو ما درماي چاوابو قولا يا امير المؤمنين قو حالي حالك خراببو يعني جي دنياي جي آلية دنياي و تشتك مالاوي دتنبو شپرزبو گو پکی تاو پر ندانه گولم دانه لزباور ناکم لخو خرچ که و واجب بلا که بجد به حضرت عمر مکتوبک جر شیاند گوره مدینه دبه هات مدینه گو تچکر جوا پرا گو یا عمر گو ما علاقه جد شیا تدانه من مجي خرچ کرن گو تلکود خرچ کرن گو من شخوره کرن زاد آخرته يعني برساوانكا تدانا من مجي للمسلمان الفقيرة بلا كرن دبي حضرت عمر وقت حالي ولوديت للسرق قريا قو آخ قو خوزي ايوه كتزحف بانا دبي ديس هناك فراغ جيرا حاضر كرن وددس جلجي داني دا معلومة وي زماني جلب قيمتبون يعني جهندستان دهاتن ولو زوب پیدا ندبون دبيش حضرت عمر قونا قو از في فافراغي قو تدمن از يكي جوانا بم قو چونك الحمد لله المالا من تيرا قركام هيا لبالي قو مساعدات هبه ازي وهر دو كراسا بم ازي وهر دو جلابم چونك جلي بيركام هنگي قطانا نما كاري در كوي دروا عورته تف در كوي دروا جلي قطاينا
از واناش پیرکا خوربم چونکی پیرکا مسلمان گرک جلیوی عورته قپات که پیرکام جلیوی نما عورته قپات کن از و هر دو جلابم اما فراغی گوتدان من از یکی جوانابم دبی وگریا گنده خواه و قدر کیما دبی زمان حضرت عمر دا عمیر بن سعد وفات کر وقتی حضرت عمر وفاتاوی بهیست دبی زحف محزون بو کدرلنمیش بو گو خوزی ایوه کتا زحف بانا و ایوه کتا ببانا مزنه انسانا دا حق و حقوق و عدالت هاتبانا جی بجا قلی مسلمانا يعني وقتی گو ام سلف خود میزنن ام پیشی خود میزنن ام الحیات پیغمبر ما و الحیات صحابیات میزنن وانا قیمت ندان دنیای دائما آخرت را شغلینا و دائما برای خدانا آخرت یعنی خلوی دنیای میوان دیتنا چونکه پیغمبر ما علیه السلام جوار گوتبو کعابری سبیل یعنی وکا انسانک یولجی وقت دبنه سه که دا قدرک دبنه جو ده بارد که گو قیمت ندن دنیای ایجا مال سف یعنی دوی عصر دا جبو گو هنگی دنیا سر خویات که و هنگی گو ام دنیای و مخوگر دا دائما المالا ما بعثا دنیای بعثا پرای بعثا خانیای بعثا عربای یعنی ام سرک لیوانا بحث کن قلبی متجاری مطمئن نابی اما او صحابی گوه خود دانا مساج خوده و رسول خوده چونکه خوده عز و جل دبیجه الا بذکر الله تطمئن القلوب و تبو خواه اف قلبی راحت ببی تبو خواه اف قلب دردا نکشنه ازیت نکشنه گرکت ذکر خوده بکی تبی الله 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 دائما قلبیت دا خوده هبه و دائما ارزوی آخرته یعنی آخرت البیرا تبه ویچ آخی او دنیا تکل دار ناکه ناهله گو اف دنیا سرتا ببه وکا عورکه ویا ببه وکا مجیکه و گو تبرخوا نبینه اما وقتی گوت دالمیشی دنیای ببه تبو که نوا دنیای دا وی چاخی و آخرت برتون دابه وکا چاوا وقتی مجیک چید به یک نکاره بمشه یک برخوا نابینه و عربای کی وقتی گوت چه همه برخود بینه انسان جو وقتی گو دالمیشی دنیای دبه او انسان آرتق جنور آخرت دورت کوه جبولو گرک انسان مسلمان نل مسلمان ویگا میزنه المسلمان زمان پیغمبر ما و پشتی پیغمبر ما میزنه واشخور بخی اورنک و حیاتک وک حیاتا و بمشنه دا او انسان بگه خوده وجه اسلاوی خوش وردشینم السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.